Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten ngiring ka langkung. Ngiringan ka langkung. Larang Mang. Alhamdulillah. Oh, Nek. Ma. Nggak ada lebat. Dede. Ada salim ke Dek. Salim. Ah, Nggak. Assalamualaikum. Salam. Aduh, iraoseun ieu aduh. Balatak gua. Saya Nggak repot Pak. Bias teh kayaknya. Ya ke Mama ya. Ambil Pak. coba. Tadi teh silaturahmi Alhamdulillah. mumpang enten hoyong ngobrol-ngobrol kieu ieu teh. Kayak ngobrol-ngobrol teh. Hari ini dia teh sempara bumi Pak. Jadi teh 113. 113. Ngomong sareng masjid, Masjid. Raoseun pisan nih dia. Emang panginten kieu pangintennya ieu mah di dia mah buhan tos kenaan kieu janten di luar-luar teh hoyong gitu penasaran ka dia teh utami namanya sepertos kieu cai hararaneut. Pemiboboran di dia rame Pak. Lumayan lah saramena di kampung lah. Soalnya mah pang salah panginten enying di hoyong amongan ini boboran. Beres. Biasa banyak.
miring awangan. Pada iya bah, Oh, balik bak. pohon Oh, abi ti Cibalong. di Cibalong. Parung Bonteng. Nggak caleg atuh, Mana Pak? Balik ke mana Bapak teh? balik ke Cai. Iya, ketiga. Kiat apa pada teh? Hah? Pada teh? Tidak apa-apa. Balik ya unggul kan. Bapak mau jajah bungku. Oh, gue tak katanya yang itu. Enggak. Apa ayunnya itu tuh? Lempeng. Itu naon deh? Panas ah. Kelapa. Gue rasa panjang. Ini naon deh? Itu naon deh? Karena naon?
Iya.